mathangu maitu ma umuthi wena thangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation yambia na mavala mendeni ya thangu ya The Standard. Mavala manengeta wito ni mavala makoneti kiku cha ndongo ya ODM Raila Odinga. Indi headline Enigma bows down. Nendo ndongo ya ODM Raila Odinga miasa kanaithi to freedom fighter kana mokiti wa uthasio na umwe wa nthi na ti ya Kenya yonthe ndi kwa nthi yonthe ni kwithwa tongo ikiwathukanya kuma nthi yonthe ni menderi na kumulilikana na kutuma ngethi cia ukiakisio kwa ukumba ula wonanisie kukitia uthasio wa NND. Thanguni ya keli na karatu indi ni mabisa mandongo ya ODM Raila Odinga nthini wa siathisi ikiwathukanya ilo naenda kavindani kala thayo. Thanguni indi ya kana niko ukithila maboma mbe makonete son of the bull who baffled all, charted on path and shaped political duels for decades. Kana undu ndongo ya ODM Raila Odinga wambiite savali yake kukitia uthasio na aki cia NND wamwe ndini wake uteti yayo kitia kwithwa kwa ciama mbingi vanthi ya Kenya ninge waila umithile thanguni ya kana undu yelete savali ya ndongo ya ODM Raila Odinga kuma kusia wakake nginya kuvikia ila otiwe ni thayo muthenyani wayo ni mabala methanguni ya kana na ya katano kunivo usoma indi thayo kana savali yake ya oteti kuma 1991 nginya 2025 mabala methile thanguni ya kana na ya katano. Thanguni ya thantatu nuthia atongo ime kivathukanyo kuma nthi yonthe ala maende no tumangethi cia ukiakisio kwi nthi ya Kenya. Prime Minister wa India Narendra Modi ni umakati wala matumite ngethi cia ukiakisio. Prime Minister wa Ethiopia Abiy Ahmed, President wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed, Ismail Gwele President wa Djibouti, Hakainde Hichilema ni President wa Zambia na indi ni kati wa tongoi alama tumite ngethi cia ukiakisio na kumulilikana ndongo ya ODM Raila Odinga. Thangoni cia thantatu nuthia Raila Scott battles that transformed justice. Kana ni nuthia kundu Raila Odinga withiitwe enza na nthini wa koti ayukitia justice kana aki kwi NND mandi ya Kenya wamena aki cia katiba aki cia uthasio wa ciama mbingi wamena aki belilukana kana nuthitwe aitwa etina wa kusindwa usakwa nini nuthitwe indi aithi kotini na kwenda maonivani masiwe kana makunikilwe balilikana kana indi hevinda watoi usakuani wabika Supreme Court na mausakuani wabikia na uvyaiwa na itheka na NND kulikaingi 11 na kusakuwa president. Mabala methile thanguni ya thantatu ya The Standard. Thanguni ni ya Monza baba politician who schooled a nation kana indi na undu sarali yake ya kiuteti undu wakiti free quality education from primary to university level undu with medito ayokija kisomo cha mana kuma kiwango cha primary ngina university pala ndi mwaka unendekethasia kana unendekethasia masomo ma secondary matiu chona kuungamwa ni county government na kumwa ndini wa serikali nene kendo kila indi ateti kana tongo imana aliani international iweta kana serikali cia counties thina utonyi wa kuungamia masomo ma secondary indi Raila Odinga nona sukumite kana masomo ma secondary matiu chwe matwikana ni maungamiwa ni serikali cia county ni mabalo methele thangoni ya Mwanza. Thangoni ya nyanya na mwovo makoneti Lawai Prime Minister Raila Odinga hand of Anhera Kenya mourns a fallen political mastermind. Ninondo Kenya mauye kana mameti emende na umeta ikuocha ndongo ya ODM Raila Odinga tina wakwata mavoma kivamu vijani wayo ainge moma ili kama lelo ni na kutoa isi ya miatianyo maitanzie mwe ya kuoya na kuona nyanda ya siya moja kwa ndongo ya ODM Raila Odinga nende Raila boboni asume thangoni ya nyanya withia thaiwa Raila Odinga ondo asiwe matuku moza mwe wa mbe 1945 kuya maseno countini ya Kisumu
maileto asima kebo ithangoni cia nyanya valaindi unai mwana wa Jaramogi Odinga Kenya's Vice President na Mary Juma Odinga indi ni withitwa yokite kivila cha president kuma mwaka wa 1997 07 2013 2017 ndi 2022 sini mavinda tano onde abikiitwa na kusindwa vala indi ngetu netelete tumanyakana 2027 no kwitho 11 ayokite okivila kiwingi ndi sawali yake ya kwetia usumbi ya tililo vomujani wa yote na wake indi kotiwa nithayo mawaso mevile thanguni ya nyanya mawangi me thanguni ya keno na makonetie kikucha ndongo ya ODM la Odinga na undu unethitwe ate uteba kwikithia kana ni wokitia haki cia katiba kwikithia kana indi katiba neke ate undu bailite baililukana kana indi ni wa fight for referendum ila yekiwe 2005 ya katiba ila ndi wethia kunza ni kuandikitwe katiba yes kana ukethia kuandikitwe katiba no itina wonyuvaniwa 1997 Raila ni wakwatia ni na mototia Mwai Kibaki na kijana wa Malwa indi mayatha na kukwatia na bamwe na kusovya ngwatano ya ule kwitwa United Front ni kana kusukumia serikali ya Mwai kuthukuma vala indi woneki Islamu omweti na Al-Sheikh Yambe ni boya kwatikane 1997 na wavai Al-Sheikh Yambe ya ndongo ya Odinga na serikali indi ya Kano yoendi woneki ya kethanya na kuthukuma na serikali esu ya Kano kendo kila kivi to indi kitungirilo ivinda kwa ivinda vindani ya Kibaki ya kwatianiana itina wasindo kwatianiana ke vindani ya Uhuru Kenyatta indi bakusiwa handshaking na ndi wa serikali ya President William Ruto nonekia kwatianiana mo na kuthukuma hungu wa serikali ya broad based nikatoa mawalo methanguni yake na yelete ndu withitwa yukite kivila na kuvaluka na kukwatiana na serikali na kuthukuma na wakatoa maitasu atano withitwe athitio president na kuvaluka ni withitwa Islamu mweti na indi kukwatiania na serikali kuthukuma nayo ni mawalo methanguni yake nda ya The Standard ithanguni ya 10 ya The Standard boy vela indi 3 names many hideouts how Raila fled country to exile kana undu watumie masitu atatu kwivitha ni kana kuthingi sianza akiite serikali ya Moi kwitha yenda omo discipline ya saindi serikali ya Kanu regime ni anoetwe ni kelele wa Raila Odinga na kwenda kwamba kumonenga discipline itino yake kukunwa lobby ni waambise sabali yake ya kutoloka vande ya Kenya ni kana kutangi ya thayo wake indi avele sia mwaka wa 2020 na wete ndo wavikie na otoloka kuma vande ya Kenya atoloka atwikithia priest kana priest wa Catholic kiangwa isusi yake priest na atethesho kutoloka ni amwe matongo ima kanisa wa Catholic na kulika ndimo tu ya Uganda itina wakulika Uganda ni watethewe na kutoloka ingi kuthi ndisianza aitomia isitwa kana we ni Muislamu vala wekiye kanzo na kunenge isitwa ya Kiislamu isitwa isu Haji Omar ibinelo abikieku ni weti isitwa ya Haji Omar na abika ndi mutui ya Uganda ndatumia isitwa yake ndi anengi isitwa ya Joseph Ojiwa Odera ni kana kubitha identity yake kwitha kana ndakoneke ni atongo ela mamwati tevinda yu ya Kanu regime kabina nikala wikendi ya Uganda ni wakwati nzeke kana atongo ima Kenya ungua Kanu regime ni meo mumanda na menda kwamba monenga kumuvini ya monenge adabu inde niwo ndi ya Uganda wethani na munyanyelo amotetheisye kuandikithia mathangu makothi United Nation ta refugee kana ta mukimbizi ni kana mathangu asuma process wana metuki na bikia na otoloka na kanzo kwa isitwa Haji Omar ni kana atangia thayo wake isu ni kati wa sabali yake maundala withitwa athika ni kana kukitia aki na uthasio wa enendi mawalo sumethele thangoni ya 10 mawangi me thangoni cia 10 no ithiondo ambunge muthengani wa iyo babikie kungamia sikalosioni kana kunenga na yasia mothia ngo ya ODM Raila Odinga speaker wetangola highway takunga mwakana adjourning kukuishwa kwa sikaloisu kwa maunenga yanya abunge na Kenya yonde
kumeta ndongo ya ODM Raila Odinga. Mawala methangoni ya 12 ni maboma konete undu atongoi matumite ngethi cia ukia kisio thangoni cio 12 na endi President William Ruto kabindani kalao na endi ya mosi kwake na kuhuya na moka wa Raila Odinga Haida Odinga ni maboma konete ni ndongo isi kwa thoni kumanthi ya Kenya kumena ilembeta ya Afrika lama tumite ngethi cia ukia kisio na kuweta undu makomani na ndongo ya ODM Raila Odinga na kuweta undu mana thokomanite nake ni thangoni ya 12 thangoni ya 13 ni maboma konete ngethi cia ukia kisio kuma chama cha NAT mabwala methangoni ya 13 na indi thangusu ni thangu ya the Standard ole thangoni ya 15 amwetete kana Ruto declares a state funeral for fearless freedom fighter kana indi President William Ruto muthanyani wayo no wetie kana indi Raila Odinga no kwithwa nengwa ndaiya tamutongwe wa nthi ya Kenya undu alangi methitwa mainengwa kana president alangi methitwa mainengwa ndaiya ni wo kwithwa mathiko make metwaiwa kuma nondu bina yonde kana kwambia saa 3 mwi wa mututia Raila Molo Odinga no kwitha wiwi kabambi ya Kenya kuma Mumbai ndi ya India kulona atiwe ni thayo aendeye na ukwata witi thangoni cio 15 ithia Android sing freedom songs chant on city streets in grief kanondo maana maenene mayumililie nthini wa streets sikivathukanyo vanthi ya Kenya na kuina mbathi cia uthacio komolilikana ndongo ya ODM Raila Odinga. Icio ni thangu ya The Standard nyo ina mabo asu onde makonete ndongo ya ODM Raila Odinga. Ende tukilanile thangu ni ya The Daily Nation. Daily Nation mabwala manengete wito mekite bisa ya Raila Odinga na kuandika Raila Amolo Odinga rest in peace. Thangu ni indi ya keli ya The Daily Nation niwe uwithia savali ya ndongo ya ODM Raila Odinga kuma kusiawa kwake kubikia undu wetasia kura kubikia undu indi wa mobilize yene ndi kutwaisia miatianio pelikana kana mwaka wa finance bill mwaka wa kelobia mweka majenzini mwile kwa wingi apenda kala wa weti kana ni mailete kuliana na motalatala usu wa kelobia nende kana mweka majenzini waneka kumela kwa wingi mabwa la wethele thangoni ya keli mabwasu engeme thangoni ya keli no ya Raila the deal maker who redefined power in Kenya kana anaye mundu akukuna deal mbingi cia kioteti na cia utongo ni mabwa la wethele thangoni ya keli na ya katatu yeah, The Daily Nation 2007 the year's general election spawned the post-election violence kana 2007 ndiko kwa kuseiwe indi nduthe mbinge tina wa usakwani Raila Odinga pinani kala wasinda na president mutotia Mwai Kibaki tina kusinda ni Mwai Kibaki ni kwa kuseiwe nduthe cia mbinge wetu chowanda kameola wa kuseiwe mwakani osuitha ngone cia karatu ya The Daily Nation yeleche undu Raila Odinga etwaisia kana utongoi wake nthini wa sabali yake ya kiutiti wala mwaka wa 2002 kwa ina chama cha NAK cha Mwai Kibaki uoneke asa Kibaki tosha indi 05 ambese chama cha ODM 2018 aidwa na handshake na President Uhuru Kenyatta indi 2024 ayaoneka kukwatiania na broad-based government ya President William Ruto ni mabwala methele thangoni ya katatu ya The Daily Nation. Thangoni ya kana The Daily Nation withia mabisa ma imwe kwa imwe mamuthinyani wayo undu enendi makwata maubo moko na kiku chake Raila Odinga undu manejumililie na kuuya na kumeta ni mabisa ma imwe kwa imwe mamuthinyani wayo undu enendi manosi na woito kumila streetini na kumeta na kuya ndongo ya ODM Raila Odinga. Mawala methangoni ya thanthatu ngini mawoma konete President William Ruto kunenga na methenya muonza ya kuhuya na kometa ndongo ya ODM Raila Odinga. Ruto declares 7 days of mourning. Ailasmika kuunganya ndambo kasi yake isione cia ukamba ile baniwe kwambia bomo thenyani wayo ni kana kunenga yanya
ya kometa na kubangire chathi cha kumumasia Raila Odinga ni namboka syake ile baniwe kwambisa muthanyani wayo sione cia kama ni ungamisie na ila siku ithia wasithela na chathi cha mashujaa de kila kiotwai wa kauntini ya kitu ni ungamisie namboka isu ni kana mambe ubangithia kumumasia Raila Odinga. Mabo methanguni ya Mwanza ni mabo makoneti will ya Raila Odinga balendi endekethete kana unaye ichi thini wa wili yake kana ailitothikwa ungwa masaa miongo Mwanza na ele kuma hatiwa ni thayo serikali bamwe na komiti ile kubanga mathiko thikule masano makabikiwa ata na indi mebikie biwa na kana masano meambia kutalwa kabila neto kala mwe wake uko vika kiwanza necha JKIA kana ubika vande ya Kenya noma sasu mebikia na utala amino bika kiwanza nechandike ndi yabaniwe kutoa nyumbani ya usobia miyaku ya Lee Funeral na itina kuma saa sita ngenya saa 11 wake withwa we mbungeni bala imendi makwithwa na ibuso ya komosisi kana body viewing mehithwa na ibuso ya komosisi ya mbungeni na indi tina mwenzi wetu ngwange Lee Funeral bala muthanyani wao ni waweta kwitha we muthanya wa public holiday ni kana kuya na kunenga ndai ya cia muthia Raila Odinga bala ni muthanyani wano kwitha kwitwa isio state press kana mboya cia serikali kunenga indi Raila Odinga kuboya na kumunenga mboya kana ndai ya cia muthia bala ni muthanyani itina wa mboya isu ila sio twa nyayo mwake no twa muthenya wa thanthatu muthenya no swa katano twa kwake Mose Karen ukomevu endo akwambililia safari ya uthiki somo yambi ya Valendi utwa wake wanzani cha Moi Stadium ni kana ni thimanga lekwesu babikigenda kusisia mwe wake muthenya swa thanthatu na itina witwa wa Mose kwake Opodo Farm ni kana kukomavo ni kana mathiko babiki otwa wa muthenya wa wachuma ko nongo ya ODM Raila Odinga akathio wa chumwa kulingana na wendi wake wa masaa miongo Mwanza na ile kana serikali bikie masasu miasaini mambia utala pindi tu mweusu wa minobika wa ndi ya Kenya mwawangi na thanguni ya Mwanza ni security agencies on high alert to prevent chaos kanando mabisa mao sesei memo salimambe kwikithia kana baingwa chaos sina kusiwa kabina nikaine ndemende na kometa walili kona kana muthanyani wayo ni kukusiwe nduthi sio nisikwa toka nyo county ni lobyo nende metwaisa miatianio na kubibia matairi katikati wa Malelu Walendi mabisa mao polisi memo salimambe kwikithia kana mungo niwethi wa kabina nika mande na kumbania chathe cha kumumasia Raila Odinga wawangi methangoni cia Mwanza no moboma konete hundu mbunge inongamisie sikalosia ya kukuisia ingisia kuisia mbunge ingisia kuisia ingisi lasmika kungamia pio sikalosione kana konenga yanya kuoya ndongo ya Raila Odinga mawangi methangoni ya nyanya ithangoni cia The Daily Nation Raila was my brother patriot who stood tall for our country ni nyobo wake kana ni uneni wake President William Ruto ayeta kana indai buso inenevyo kwake kukwatiania na ndongo ya ODM kuthukumana kwa vamwe ni uneni wa President withangoni ya nyanya The Daily Nation hamwe ngethi ciake cia ukiake cia late sabali yake ila withitwe aikwatangana kana ithukuma na Raila Odinga ithangoni yake na ni mabo mangethi cia ukiake cia kuma kambuni ni cikithokanyo ithangoni ya 10 ni mabo meute na kikuu cha ndongo ya ODM Raila Odinga mabwala methangoni ya 10 ni mabo makonete wangangania wa bilioni 3.4 kana 34 billion ongwa project ya internet kana mobya wa mekumukania ICT none ile baboki tunakopikambe wanzama ya mbunge ya kukula makulyo kukoni otome wa bilioni 34 kweta kana independent wifi ndino maskulu na isione sia wanda ila mabikita kwiki ya maitomia ilobia isu babeta kana inde wifi isione isu sivi eto situmika kana sivi eto siko mayende kama ile silowino situmika ata wabala methangoni ya 10 ya The Daily Nation ethangoni ya 10 ni ile ni mabo angeme ukona undu a Kenya mabande ya Kenya methitwa maise sengwa kana maikengwa na kuthi kukita Russia kati wa kawala wi Russia na Ukraine bala indi ambassador wa Ukraine wetie kana bena ene ndima ya Kenya makwati twena kupingi wa ndesu maiweta kana makitio kengwa na
kulasimizo kulika kauni wa Russia ula wenderete aikanya Kenya yulua kusesengwa kutagwa kana bena mawia maindi sianza matesi mawia ano ni meva ni mawala methanguni ya 10 na ile ya The Daily Nation. Indi asoni wakati wa mawala methanguni sio The Daily Nation ikidi kanani we kwatia ithangu isu uisome mawasu kwa withiani ndi mawo kwa wingela mendeni wa mathangu ame eli ni mawo makoneche savali ya ndongo ya ODM Raila Odinga savali yake ya kiuteti savali yake ndo ambie kukitia uthasio na aki pamwe na kualiulwa kwa katiba kandhi ya Kenya kubikia kutuonerayo kwake muthenyani wa hiyo ni katwa mawala manegeto wito ndino mathangu aswe me eli ya The Daily Nation na ya The Standard. Daboni tufika moja wa ukunikili wa mathangu maitu kwe umundi nukathiwa sentukitha watuisio kithia tonenanie yulu wa maskulu maenderi atao twende na kumeta na kuoya ndongo ya ODM Raila Odinga nito wabeti wa mwanya.